Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kamausan Ram Constituency Uba HM Siyangpliang ulayo ban ay jengirap mar arajar tingka na kabantan ripnyungut ki Asya nabat prapsangut ki atkan wadi na kabanta Kamausan Ram lauba bat sausamper kloster kum kajing ay mensim yaki hakane kajing ikon yaka klam coronavirus kabalong menta kasngi ka artarik naitung arjar puway hasoklong Mausan Ram kumjuru rangkat kajing trilang bat ka Rotary Club of Cherry Blossom Shillong layo ru bansam da kijan yada slap ni renkot kimas bat ki sanitizer syabaro ki Asya bat akan wadi kenang bakin long sengany habaki lejrong hakiying kibayo ya kajingpang coronavirus hakane kasengi ledon lang u video ka Mausan Ram blog ba pi mukim ka CDPO Mausan Ram ka kong LM Karkongor ka kong M Pariat kabadai ka presiden ka Rotary Club kabadai ruk akun jong UMLA ka Mausan Ram ka Dr. I Marwen kabadai pet ya ka Mausan Ram CHC kinoyalam ka Meghalaya Asya Workers Union kinokit kam ka Seng Congress bala penyat ya ka jingalang dauba Rodi H Siyangpliang nakaliang u speaker jungi ulakot ya ka review meeting halor kami ka kam covid hakapala don lang u chief minister u health minister u speaker don rukar u Dr. Mukul sama bat kibai-kibai ki minister baro bat ngaru masyarakat hal kerja lang kamat kebenukam du ke mga keren kalong ya ka jinge joki Asya hanta ngalasay na dan ya kita ki jinge jompi pangalaong kumno pi expect kumno pi mot baki ne ki Asya jongi kinlek banyarap yangi nalor ni khot yaki kum ki frontline workers nalor ni snow baki be ki sipai jongi hanti hamadan bat bakin yai klam don jingiada pahado mentah ni khidmat noong bakim simyo watang kemas maka sarkar kim simyo wat ka sanitizer lani kano do jingiada te kumno ni expect lani ni kmi unti bakine ki kong Asya jungi kin syakri yang tajum wat kataru kim sin kenram dien kila ya syahmat hawadon ka duty balakot on baladon nombang hamba lamun mi dan yang kimi na yeng banlay bantrei kakam nala keren Ahmad chief minister no bakumo hado kani ka khlimna bakine ki Asya kimpat yo ya kajingsil joki Tula persiapan keli naki officer ki ong mila pelai lese kasakut hamno kata kalau berjubah ki ong mila pelai kasakut hamno kata hamon bakin kikia kidai bandudin bagalai kasakut hamno kasakut kenapa kapisa kepala sanction ke sarkar kadeban poi hadu ka account jom kim Asya nalo kata ngila keli sai insentif nalo keli insentif sai kerja kay kada ba insentif kerja kyong ngidang up instruction ng government of India kung tater to lele andre kapisa jom ka covid duty kade kabakular kata sarkar jom ni omde bakular na sarkar tumi tiaba on kata ka 10,000 tengka Nidon kano spak mut kano hajar mut ki Asya po state tang 10,000 signay kumno ngimla bersiul kata lo ke jingkli joman hakmat chief minister today nomor kata akaju kapor nagalian jompi ki Asya ro hilay ni madan hasurok ban strike banong banginung trekam show kalayarap bat menta ka sarkar kelas ngap ke jing dawa jompi bat bar kelak penkiu mata 10,000 saka 4,000 tengka Andrai kata kesulong tak kejing penbenah kata ke 4,000 ni pan yo iya tu tentang kelayu ini pan iya yang
wat huslai ka hajar kadai nasdam syamana mutatasi. Ketua kasam pisah kalau piyo mutatasi kadai ka hajar ka mga ay iway ikong asyam ikong manwali. Ngakwa bangan sedang mangat. Ngimpikai sah katno por kansip ka sorkar ban penpoi ka hajar yut tajumhi. Ni dai ban budin ya ka. Kumba ikong so di mana. Ngan budin ikam dijumhi. Ngan budin on tan po assembly ngan budin buat haki office. Bani sutu bakat no ki asya ki treston. Kiai ya khlau kiai terkejat. Kidai ki sipai bayar terkejat. Ni don nak pedeng nak kemam. Bana pedeng kami kat kemam. Lada ki general ki sushon hasuki klempek ya ki sipai ki bayar terkejat. Kata kamu ninrem kane kat kemam ninrem. Bala dagi ki general baki kapten ki basu shombai office ki wan ban pek ban kmi ban pek ki jingduna ki jingdonkan joki sipai ki badan hamadan oyong jai ki sipai ki duk mesin bat ki kait klon kata ke julong ke polisi hakapore le kama Nila ay matanasi lembaga jigarap tu Rotary Club ya les kabaki.com ay hake Rotary Club on soha yarap ay ka face shield ya fi la ay ke sanitizer la ay arjak ki mask jan ba ki mask kun kine ba fi deng fi bat kun ta ter don atat karikol namara wale kadis ka porslap mata binyan kuno Tinggi kam tersiara. Pediang menjadi kijingarap. Kini kijingarap kita melontang di sedang. Ni sedang budin. Ya kita kiai kibak hip semua haduk kene khidmat. In budin atau sorkar bahkan dei ban pendap ban penbiang ya kijing duna kijing kam jom kibar. Nakal yang diangan wali. Kalau kumju kekam. Mentah kini kiaman wadi boksi kendra. Om dei ba om bende tang ya kekam. Jok kumit. Nalong kata haptre sakata bang ai bang iki lokmi iki kelum haki aman wadi sandal. Kalau katno kejingkia kekam. Mendeng ayo snoni kom santi. Ya kijing kebakianan wadi baro kisem. Wat kuslai. Ngalan lockdown di sini dong fi bat masa budin bat minister social welfare ni bat ke department bat ni dai bandang penai susu ya kilat ya fi bapin dio bapindang penjangai ya kalau komprekam dong fi kalau komprekam dong fi kadiban long kabapen keman ya fi lada fi knyum ha kalau komprekam dong fi kan ketak om tang ya lagi kan kita wat ya kam kejam kan kita iki kelung iki lokmi lawan hakangan wadi senda para kimyo ya jingsil ka honorarium ka bat hidai banio ka kum kapor ba hidai ban pentoy kata pisah kapi kumno pinlek da kejing pu samrhi hakangan wadi senda ne pinlek da kejing kelung na pinset jing ta ada pinset jing bami ki kelung ki bawan hakangan wadi senda Pinsiat tak kejing kenyum. Katakan dia benlong kemensim. Kemensim kan dia benlong kejing kemen. Bakejing kemen kan wan tang anda ke sorkar ke pek ya keduk ke sub ke jumpi.